Napi na sa ta. Kami sa 7-Eleven. Wala ako si Brian Morga dari sa Upol 7-Eleven while waiting mi sa amuang prospect nga sharean sa opportunity sa Santi Barley. Kabalo ba ka? Nanapon may mga prospect nga sharean sa opportunity. Kauban si Ma'am Merlu diri sa Upol, Misamis Oriental. O gipa intro na to si Brian. While ako, sige video. Bitaw, nangita mi og business partner diri sa Upol, Misamis Oriental. Basing pwede ka o kung nakay kaila, pwede ba nimo ma-share na nga video para matabangin pod siya. Basing nakay kaila nga may problema sa health o problema sa bulsa. Ang pinaka the best na anay solusyon karon og ang Sante. Pwede nimo sandigan kay makatabang gani labi nag ikaw short perminti og labing perminti pitos. Ayo na pagduwa-duwa, sabay na. Willing mi mo guide, willing mi mo tudlo para pod ikaw sunod mateksan ni Sante. God bless you,